van noi muntin le gamtina cheng Kuki chate zo se nila alam thu so asi somleng chenala ngai khom ki dingen kahin lim chi ove tun tuni adinga ki gong thu so anasim khom taw hite Kuki te gam sim tuk taw hite Kuki te ichen naw gam hi alen walin iboilo tawe igam u alen population to akito lo se in event bit zo ta pove cycle thang nei mahong thang chandel thang kangpo pi thang songpi thang filzol thang ziri thang ukrul thang te ka anan hinglep thalon chandel gam sunga gam ong mai zong ho ini zo lo diu a hi ho khat le ho khat ke ka mai zong ni khat lampi a hi ho kimlo gam ngen a hi zengi tu a ko kilen mem hin manipur valley a cha he in ukrul kamjong langa e mi hola ipang dat zo bovin a hi ukrul langa e mi hu zam do ho zong oi mo hi ovin azi chu facility hi hen office zo se a pion chan ge ya tang khul holit ningen a hin lo iwat na san uwa e kha pi theu a hi idin zo him lo diu a hi ni khat le gen thei ta i hin da tha tho sang mabin mem hi sim da utin ukrul lang mi thla ong hitin ziri hengle filzo song pi thlang IT rot thlang singat thlang ni sen lo gam ho hi chengmat u hitin hi lew hen ukrul lang zong boi na ding hum be in tin e ho zong i hung chen khom theu a hi gam ong ngen ni khat na ki chot pha lo na zong dim se a hi hiji chun igam u ki su tu mu hitin chengmat utin mel ma ho nai za khoneu cha ho hinda hla ovin lang igam u hung lo dim taw hite UKI ipi ki sei zong le mei leite lungdei dan ta a Kuki lendal chula na hitawin iti le na lo hling divem tu lai ta a ki ho lim ho zo si hila ana kam ta pontin mei leite lung ho la ki saboi ching zo si la dam ta povin tin ipi ji pen ta at thal I do ham hi chi thal dom ho chun ipi mu mong ki tum ham ti ho hi ve chen leu hen Manipur government to ki to a chen hom na ding mong lo hi Manipur gam Thinglhang gam mowag gam tum mu na dia mei te dawa tha ding kiti chu wa no yin e oi lo hil diu a hin hichita bongwal ngai lo hilding I bol chu e ho zong ki oi pu hite hinla e hon I bol u zong hilo amhon gal pi e himbol khum o hi golden chance phata ahung hi jing hi mi ching hi lew hen hi tabang chance hi ila so nom lo diu a hi mei te to ki ho to a ki sa the hom ke ze a gambit na ding lampi a pon politicians ho le si na hin ho nom aman na diu mai a hin adang ima cha him a pui tun mei te to ki chamjong lew hen Kuki zo cha te gambo a ki cho thei dingo a hi gam ahung no ki diu cho zong cho be diu a hin le sin hi adam so le Kuki hi gam nei lawa I diu a hi tai ka cha na ga te gam le mei te hon ki cho thei ta povin tin mei lei ho to ki sa thei hi aton na ding him ima poi CSO le MLA minister in pi so lam kai lo bo ho achi thei ta lo ji uwa honung ding I vet lo le thla se ta a hi mi pin zong am ho hi alam kai thei ule a phai ti a I zui thei diu a hi a pha poi I tiu le nam pi lam kai a hi po vi I tiu le ki chai a hi tuni chana cham na dei zo se hi melma a hi ve khununga iman tha na diu bol a hebo uve khununga icha teu I teu nam dang ten ki chimna a hin man ki nya diwa lam pi sim a hebo uve pathenin mi pi le mei thai cha ka ho taw na asan pi le phat kilem dang hum mai intin thu a ai vai po ho wang hi nam pi zo do ki chi sel a hi vin a hi pathen zong a chung wa alung thlai ding ta san pon a hi ipi bol zong new hen I lo thin do do a lo thing dinga ki bol do zo se nam pi khunung dinga mu chi pha hi lo ding a hi by nam people do outer Manipur Kuki NP Manipur in United Council UKC adem now to don butna akhelna Kuki NP Manipur kiti hi pule pa khanglai a patna Kuki government na anakine a hi Indian government help pi zong a hi in a hi Manipura mei leiten tha chime dinga e hin go duwa infal khopi sunga kona e hin no do owa khole veng tamta e hin ha thla pi owa ichano teu naked rap e bol pi owa mi zani le som go wal e tha pi zo owa nam pi kinep pi le kison pi chu Kuki NP Manipur ho hi a hi ve chule Indian government in zong a kichat pen chu hiji Kuki NP Manipur kim hi a hin chule Indian government to ki mai to ding ki holding top bolding hi zong le Kuki NP Manipur ki ti ho hi a hi vin a hin la hi chu Kuki NP Manipur ki ti ho hin nam pi ki ne pi bangin a to ding a sei ding tong lo sei lo in tip chenin khat ve ato munavin PR a hin bo ji ovin alu changu hai bom te a pha sa jiwin a ki thupi sa the ovin nam pi a dingin bol do le sei do imacha anei povin a hi
chule Indian government in zong mai lega la Kuki nampi ga lamkai ding mutum dinga agin mauchu Kuki in pi kim hi a hivin a hiwangin Kuki in pi hon nampi mapuidan politics ala samje ovin a het lo je ovin a mai san je ovin mai pha a hol ovin a bolding a seding khacha a bol ngam po vin a hi chule lamkai election ki landing in zong election umsanga nominee bol sa hlendo sa a mo vin a hi nampi dei hlana ki hlengdo a hi po vin a hi nampi mapuidan hello nampi ngai lup na nei lo politics hello nampi gen thei na ho sa lo melmate thu seina to don but ngam lo nampi lamkai ji hello lamkai ding dei thanop zia Kuki in pi Manipur ho hi na hi vi hichi Kuki in pi Manipur ka hi ti ho mit mo zia thasam zia inam sungova civil organization CSOS hizat kisim do lo a hi kimin ato ding bol han lang hele CSOS organization hizat hi kisim do loading a hi KZC zong kisim do loading a hi KZC aki phu do pha na alam kai aga pangkido za chan ta hi kim kiti hi pule pate khanga pana Kuki nampi in Kuki in pi hi high court ta banga thopi ta a ananei Kuki in pi kim a hin tu a hi Manipur Kuki ipi ka he ti ho hin e asu u a hi tai me leiten Manipur khopi sunga kona e hin no do zo nungowa zong Manipur min khial nom nai lo khial ngam lo tabang lamkai mi meisan mai pha hon ho hin nampi a hin zo do mang di wa hi Sazu in kaki hi amelom na ding may maya kaput a hi ati tabang a hi ve tu a ibola Manipur Kuki in pi in United Kuki Council UKC condemnation na boluham na za uchaloham UKC ho to se hi 100% kipam ding a hi kito sa ding a hi UKC na dem dingole ipidinga thudi ithuda nam pina na to la uham na PR bolu USD simdinga na boluham thado Kuki paw na hello waham England ga ma cheng na hiuham hiji English a PR na so jing se awahi nampi na ngai lut lo dan o kilang a hitai na zau chalo ham tuni chana melmani me leile tangkhul melmani kineita no naw chapang gen theina athi amang hizat ki umta a hiwanga Kuki in pi Manipur in ipi na to ovem ipi na sei kha ovem melmate thu sei thilbol ho hi na don but kha ovem nampi thi na gen theina hlilon le ka na po na neilo namlam kai ji ne hello ule na panmo no nang azing dingo a hi nang ho sanga chingzo themzo hangsan zo tamta a nai nang ho tabang mi meisan mai pha hol le politics hello ho lam kainan Kuki nampi gam tum zong ki bupunti United Kuki Council UKC dam so hi un Kuki nampi macha na le kilong to na khanto na hung hi jing jing han lang cham na le dung mo nan hung zui jing ta hen tin ka hin ki ne pi ovin ka hin to so jing ding ho hi hangsan no win lang thodi thuta invite in hom jing ta win ta chapa Kuki chapa ka hi ve pan khom ha na a hin kilong to ga zo na a hi sumil po hi te Kuki Khangnai Lompi KKL Tuila Block 2025 to 2027 Moto Panpi Ngai De Panpi Kipa Thu Seina Date 10 April 2026 Zanhi Ni Khochun Tuilum Zangne En Phai Sang Ki Ka BIPL Gari To Set Na Chongchanga Ngai Lut Na Le Gia Khota A Khozet Khovei Mi No Mi Pa Nunga Go Thang Hausa Opa Agam Kai Hingle Police Le Ahung Khomi Pi Hozo Se Chunga Tuila Block KKL Minin Na Chungche Wa Kipa Thu Ahung Ki Se E Chule mabana nop ni da ni in panghom jing dingin block KKL in tim na le deisa na ahung kini e information and public city tuila block KKL Chief Minister le Home Minister hi na dalha dingin me leite akiphin pan kitawe Timna VP ho zo si timna VP ho tu ni mama in buffer zone hinda thatawo buffer zone ki sumang hitai achunga thu ki sei ngai lawa buffer zone na te VP ho chu zadang namdang te to ki kop tu a na ke boiwa na zong lew na mi pi te ni le cha mei chang cho na dinga sum ki pe lo ding a hitai
Buffer zona VV apang tete ho chu naphung MLA naphung thingnoi ho komin ngai cha zo se kila ovin tauna na ngai chat uzong le naphung MLA pa naphung thingnoi naphung lam kai pa in kitaw sa azing ovin so pite ho kumkit election ding zi a phung thingnoi ho a ama phung chan khompi MLA kai na ding mai maya buffer zone gan theita na panu Vivi ho ki het thimuvu hausa gam hu na ding le phung thingnoi ho so extension dal do na ding le phung MLA ho politics bol na ding le CSO lam kai ho sumhol na ding bemin gal bol po hite nam me pite buffer zone hi ki sumang ahitai ui thu ho sumhin dong te hi vo anawa asial ahitai mi sumhol na thi ta loading a hi source from nampi media mangneo Nitin Thuso Local News, that 12 April 2026, Tuni Nisim 12 April 2026 ni ho in Tonglaubi incident na chungchan na alunghlai lovet sana in Europe muna may day 10 mass rally and a day get win a he. Source from Nitin Thuso Daily News. Maging pagkaliti ni mga kahitaran itong na nasi ulit mo akong balok di ulit mo hindi akong balok na atong kong nawa how to buy everything kita tali ang nagitipan ni mga ahita Kuki na Tonglaubi thil so zi in kipin na lamlai muna aki bolpan kitan he chito kilhanchun ginmo a ummi zong mat a hitai he chi chapang te ni kithat na chungchanga thil bol ho aki mat do lo zi in kipin na za chomchom che aki bol be ding in ativin he to kilhanchun infal ukrul lampi zong a kha tawi Amy to Sola Akom, that 12 April 2026 Sunday, Thinglhang Center for Soju State Force Hon, akhelna ding akingaito tin Manipur Home Minister Govindas Kontu Zamchon apongdo ta dahi, Hiyang Hiran News. Nong hawang in nailo na hita azi ovin vote na sa thaylo diw ahitai ti a ama SCA vote card helding ti a IDP ho koma say MLA themkhat pantay, Lensing Zone, source from Sunil Kumar, Taklembam ISTV. Ipi hitale a popular government a Chief Minister Pahi Kuki zo MLA zo se in support a bolova adim PU ahin may to ki galai ta a ana support thai hojun nammi pi hi koiju koi hi vamti hi he ohitin imimal che ovin decision lautin vote ha taw hite ikilung to ole election zong hi thailo a hi hi zong le a dingin a tan ei ma se le pha het na hitante SD USB nampi chowkidar Thuso hi chanchun akichai tai thuso abana anangai khom kidingin kahin nim che we thuso hin ngai zo se na bon chavin stay safe and stay blessed